Damai ni debatasi termurumur ibas karina nasa purukurun ibo mencamoti hati-hati kepikiran dene ibagasan Kristus Yesus. Amin. Salam juan-juan membantah karina. Kini partua sini kekelangan bagasan karina Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ke channel ayam naing bagian kentan olamo jamita minggu Saudi tanggal 21 Mei 2023. Sini surat kini bagasan 2 Samuel 22 ayat sada sohmi pitu janah tema ibegeken de batang sora dilonta. Kene karina bapa inang partua dekat dengan sini kekalengan bagai sekiranya Tuhan Yesus Kristus nai kebacakan kami katani Tuhan tayen taba kita janah ninamo engkau kesai paluah Jehovah si Daud bai si Saul nai dekat bai karina musuh nai ien deken si Daud mo ndeen bai Jehovah ku kekelengi ko Jehovahku karena ko gegohku to se benteng teguh ngo Jehovah bekasku meronding-onding ngo iya to se dalam batu ngo di batangku iya ngo percilenunganku bagai tamang-tambang ngo iya mengengkemi aku asa juah-juah dak ijaga ngo aku dilo-dilo ngo aku bai Jehovah si patut ipoji ipaluah ngo aku ibas musuh-musuh kunai kematian ngo mencingkoi aku janah irem-rem lai kebinasani ngo aku kematian ngo mencingkoi aku togong-togong kematian ngo dak i lebengku kudilo ngo Jehovah angku mula tersesak aku kusurakkan mido bai de batangku asa yurupi aku ibagas randai idengkohkeun ngo sorangku janah iperhatikan ngo pengidonku idimu sakat kata ni Tuhan ta pertua sini kekelengan ibagasan gerani Tuhan ta Yesus Kristus ngati ngo kita jumpa bermacam bagi persoalan nah jumpa kesama persoalan ini mulai mamusi pikiri bakune cara menyelesaikan persoalan-persoalan ini sipata ngiut ngusi pepulung dengan tabarang pe kita mencari masa barang kipengaruhi jelma sideban asalot dengan ta sendalanan laku menidungkan persoalan-persoalan ta sipata si pesok mango persoalan ta idi mikalak sindatus pengantusin menurut pikiran ta simparahna pertua ngiut nula si bain kejahatan laku menyelesaikan persoalan tai mboy deng otopeh cara dak sepikirkan laku menyelesaikan persoalan-persoalan tai mengikutkan kepandenta tapi partua mula tuhu-tuhu kita kalau si percaya pai Tuhan ni dak si pesoh ngo karina perkara barang pe karina persoalan ning geluk ta imi di batang bapa markitekan Yesus Kristus si mergegoh idi nah idi mo naing ida henta markitekan terpuk jamitanta bapa inang kene partua sini kekelengan di bagasan gerani Tuhan ta Yesus Kristus na perjolo ibagasan terpuen idahan tamu bakune situhuna latar belakang persoalan si Daud asa menter ibengken sada ande merandal bai di bata ibagasan ayat saran de partua takas ngo sirengko isi di jana kulangi kami menjaga engkau kesa ipaluah Jehovah si Daud bai si Saul nai deket bai karina musuh nai indeken si Daud mo ende en bai Jehovah merkitekan terpuen partua merkitekan ayat en boy ngo dapat siantusi mula si Daud Lord persoalan na dekat si Saul bagi ma dekat piga musuhna jana mula si ikut bakune pergeluhan ni si Daud Lord ngo piga kali ibreke de batabana kemenangan nah kita idah partua ketika ia mengalau Goliat jana ketika ia berperkara dekat si Saul ketika ia berjumpa dekat musuh-musuh kala Israel bagaimana ketika ia meralukan Absalom dekat piganai perkara-perkara sideban tapi partua tangkas ngo isi di bakune debata gerejo ibagasan telah ningguluhna ibrekan debatango kemenangan dekan si Daud jana emo partua mainkan si Daud mengendekan ende pemujin bai Jehovah pertua sini kekelengan bagasan Tuhan Yesus Kristus mula sidah ibagasan terpuen Lot ngo kelebihan si Daud
Kademo kelebihanna imo ia bertuhu-tuhu menandai di bata. Ibagasin kedirinna idokon iyango tose bage benteng teguh ngo di bata. Peduakan tose bage dalang batu ngo di bata. Petulukan tose bage tamang-tambang ngo di bata mengkemi dirina. Penandai ni si Daud mi di bata ibagasan mertuhu-tuhu edna memainkan keguh tabasa. Partua-partua perlu siantusi pengetahuan yang benar tentang Tuhan akan memberikan kekuatan besar pada iman. Nah partua-partua tangkas sidah bakune si Daud mertuhu-tuhu ia menandai Tuhani. Asai bakasan kepercayaan na barang pe iman na ia sangken ngo Tuhani ibagasan perkarana. Memainkan bergegoh ia janah berkemenangan. Kini partua-partua bapak inang sini kegelengan. Sipata engona kurang tabak kita bagasan kegeluhenta. Sadar ngo kita mbui persoalan na kita hadapi. Janah lo deng mi jalan kenen persoalan-persoalan naing kita belus. Tapi sipata partua-partua ala kurang penandain ta mi debata. Kurang kita menandai bagasan gegohna. Ingo asa sipata inggiut kita menulusi dalam si deban. Lako menelangsaikan karina perkara-perkara barang pe persoalan ninglukta. Mulai si kita idah bagas terpuen partua-partua persoalan ni si Daud icingkoi kematian si Daud meradapkan musuhna dekat bagaimana terlebih si Saul. Partua-partua bagasan ketersesakan ini kade mau solusi na ibangkan si Daud mengikutkan barang pemeradapkan karena persoalan-persoalan ni ngeluhna. Mulai si jakain dari partua-partua bagasan ayat 4 dekat bagaimana ayat itu. Dilo-dilo mo si Daud by Jehovah. Artinya partua-partua mulo dilo-dilo si Daud by Jehovah berarti debatamu nagabe asang-asangna. Debatamu nagabe bekasna mengadu. Ibesoh karina nasa kelsohna by debata. Percaya ia mula dilo-dilo ia by Jehovah. I aloi Jehovahmu dilo-dilona. Jangan engkau buai kesaksian na ialami si Daud tersenget karinana ini. Terlebih bagi ende na ibagasan terpuen idok kan ngondai dilo-dilo aku by Jehovah si patut ipoji ipaluah ngo aku ibas musuhku nai. Jadi partua-partua kade sini bagasan terpuen nak ngo terjadi kade sini bagasan terpuen odane sebenarnya hayalan semata, tetapi enggo nyata-nyata irasakan si Daud bakune debata mengalui ia ibas karina dilo-dilona lako menelangsaikan karina persoalan barang perkara-perkara di tengah ninggeluhna. Nah bapak inang sedikit kelengan bagasan gerani Tuhan Yesus Kristus. Tentuna kita pe singgeluh si bagian dari en monagabe si ceke penta. Ketika anggota idah tangkas si bagasan terpuen bakune debata gereja bagasan kegeluhan si Daud. Tentu bagi di mango debata dak kerejo ibagasan kegeluhenta karena kade partua-partua karena milik nango kita ia ngo kita tempat kita jana ia ngo si pehidupan kita odalot kalihna kita dekat si Daud ia jalmati nempana kita pe jalmati nempana. Jadi partua-partua mula dilo-dilo si Daud by debata Jehovah ibegeken dilo-dilona nai kita pe mula dilo-dilo kita pe Jehovah ibegeken mango pasti dilo-dilonta. Tetapi nagabe persoalan sipata udah kita roh dilo-dilo by Tuhani. Bapak ini sini kekelengan dan piga-piga naik si kita perlu radum-radum merkitekan terpuen. Nah perjolo si pesoh mo karina nasa persoalan yang geluh tapi debata bagai si Daud pesoh ke nasa persoalan yang geluh na by debata tikan tersesak ia. Tangkas mo partua-partua si betoh bagi si tersurat bagasan sada Petrus 5 epit. Pesoh mo karina nasa nikelsoh kini ukurmu ay iyang kehidupan kede nina. Bapak inang sini kekelengan apa doakan dilo-dilo mau baca Jehovah merkitekan sodipta. Kemerna ialoi ngo kita bagi si Daud ialoi debata dilo-dilona. Idokon debata ngo ibas katana ibuku Jeremia 33 ayat 3. Dilo-dilo mau kono tawa aku kualoi pekono. Asa ku bagahkan mau bamu tersenget si merantal deket si kelengangankan siso ni betoh mudeng. Nah petulukan partua-partua bertuhu-tuhu mau menandai debata bagi si Daud. Asa makin seidah kegegohena ibagasan tengah ninggeluta. Nah pempatkan
Debatamo si bangkin pengharapan ta bagi minggu ta minggu eksaudi bagaikan mo aku en mo pengharapan ta ibagasan tengah ninggeluh ta asa da ibagaikan debatamu karina dilo-dilonta ibagasan tengah ninggeluh ta pelimaken partua poji mo debata ibas karina pemahanna sisa tersukatan ibas ngeluh ta bagi si Daud mengendekan de pemujin by debata kumerna ipaluahi ia ibas karina musuh nanai tentu partua engkau mermacam bagi ibang Tuhan ni merandal bas tengah ninggeluh ta nemer kita kini patut mo kita mengendekan ende pemujin masyarakat kata ni Tuhan ta amin masori mo kita ale debata Bapa permasih hati lesati bas katamu na anggo dan kami asal datong merpengharapan kami bamu ale Tuhan jangan datong dilo kami tabakoni bas karina nasa ngeluh nami kare besiku adapi kami kare besiku belus kami setengah ngeluh nami Tuhan tolong lebih mula jumpa kami mermaca sebagai perkara persoalan setengah ngeluh nami asa kau datong kuasangan kami Tuhan asa tuh makin tangkas mu ketandai kami ibagasan kebelgahan keguhanmu makin sa Tuhan makin kepohot kami ukur nami Tuhan datong mengasangkan karina ibagasan kemuliaan keguguran bas tengah ngeluh nami Bapa permasih hati jamoti menggeluh nami asal datong Tuhan merandal kami mengulakan katamu ibagasan Yesus kami bersodoh Pak Kono amin.